Ki Noyalam ka Local Truck Owners and Driver Association hapo kajingalam uba agent star kurkalang ha ka arpuar tarik nailar aja arpusau hadin bikiladap banyakendu ya menteri rangba kajela ukonrat sangma kila pentep pajba khamtam syakitu kibadei tra ya kitrok kitmau kitsiap banangni syakmat kilala ban kamai ban kitmau kitsiap kumba kijule man kapor. Uba agent star ulayat hu bana kaliang menteri rangba kajela ukonrat ki sangma ulakot ya ka association ha ka step jong ka arpuar tarik unailar banyakren halor kani ka kam bat hakani ka jinyakren ladon ringkat uba bantai dor MLA maukenrau. Henry ka association kala kentu pat ya kibatrai parmau parsiap bakin burom ya ka mariang bat kin pentikna bakan amdan kanu ka jingta ya kitelong telong wa. Uba bat hiru halade yaga tenat mining kabade ka concern department banle ya ka amendment ya kiniga rules ka cepat MCR bat tuju uba bat hi halade ya ka forest department kabade ka concern department kaban ai ka notice ne ban pha ya kiniga jingtho lande man wan talade shadow sekori ban pha senge ya ki nongtri ha ki babon ka bata kiniga jala kini terangkat ni ay kublairu yaw ba bandi do lemno amile juga mau pro konstitusi mati babon ki pada juga mau konstitusi kale ban u chu amile le jago jugi halu amile juga mau pro ba bandi lemno ay kublairu basin kya teman-teman step lapor ini buat ni na meeting ni pungkot no ni wan ikut ching chung step kana ro jing boy pan sedang meeting ke jing keren kalau long apa bania mah bat ka pasuk tenang nomor sengak ya ai jing ai chung tujuni ke nagalan chung siam la singkya dalade la ai ka suran sini bahwa non kuslai nakalian terusaka kan proses no klohi ya kadiga amendment ban simplify ya kadiga triple MCR ki rules ki bodan haka kat pasya bat plus nangta pade ngilang ak samini pade ba ya kini kinong tre ki jungi ki bodok ki bom kodbor ki bom dan ke machine ke behe ki bom kodbor ban yo ka ba mining list nanti ka permit bakin kentuk langno hak rules kapalai ka exemption rules kaba on I exemption bade yakitu kinong train kibatrei dakata kabang ong ketin paring ka traditional methods kabumur ba kibom pendan kam yakini kilo ki machineries kat kum kucut mata kum ki jisabi bat kiwe ki kor ki pusilo batum ta tare kabang ong kabang saya ong mani ni pai ba nang pernah tindri yang ini terus kaba nagalian terusian lo ong non simkia kat bala ban tersak lang hak rules ri leni ha inu benda jong ka rules jong ka triple MCR ban bo ya ita I kendon baya ki nong trai barit barya ki bom don ya ka mesin ke behe leni ki bom kot bor ba on tersak lang hanta bakim don kam sio pandai ya ka kuari pamit laneka maningis mulai on ai on sya yaki bantrei kumba ki chutrei tamba omdei padde bantrei dakaban pentut yaki kendau sya kiwa dut lani kiwa he lani ban penduk no ya telong lani ya kinu ki cing tei nam lani ki jindon ki jingbo jingsat kabalabu daki memberin nama karus kabadai bat kene kecing ai lani kecing isu jalan haka form H kaba ngilaju keren baru si kata ba ya kini ki kali ki bakit mau kecik ki ba penhat tang nasional hasinong lani tang na distrik ha distrik lani tang hang ni hapok nambak slong kami ong kata nama tak local consumption ni kerpat ban pelai no ban nom kentup ha ka rules 26 ba om don kam ban ai ya ka transport jalan ya kali ki makiciap ki bakit nang ni hang ni kami ong nama tagi local purpose lainnya ya itu kibakit
Syekh kiwai pada state, Syekh kiwai pada kiri Komisi Bangladesh kabagi hapa niyo ya ka ekspor jalan bat pentah kata. Di kata di kecing kerpat kabagi labu Ahmad Cungsian dan bahkan di memorandum kabagi lapang keren mengi ni lagi detail bahannya di link ba kan di news mamata ni kuat kan ban kerpat ban YouTube Syekh Parlok Kijongi Syekh Trai Gali keling sodong ki bodan berkat bangi ka association bat ki bomdan kumcu ki bat kuat ban kamai om don chu kono bijingkan na kalian chung sarkat kala parkhat dia ke cikot bijenam bujuni nam ka cak po bujuni bat kumcu ki Parlok Kijongi ki Trai Gali ki Drabar Gali ki bodan parma persiap ki lalak balik traino komocu trai tanpa kumbaong mene kimdai balik padhar ban pencet ya kamarin ya kusurap umbang undi bat ha gejo kepor ki wei ki Parlok ki bakwa ban sedang no ban trai yang lekam de kumbang ilak karpat na kalian tuksi am ong pulak polar ban si kiai darade de ya kan ikam ya ai kubelang ru ya baro ki nomik mat kam kami baban ti deleng do ubala daladehi lalek bangi mene Syau Chief Minister, kontrak dia sama, hayang sa jong Chief Minister. Rengkat ru ya baksan bor sulai, tadi pelak ban keduk marhamat Henry Layarat ban penkeren ban pen IG mut. Nama ta ban wengi di kecing ke jini ban kumcu ya kiwe ru de klase ke ba ngimla ban tip kerteng ban keduk marhamat Henry kelai persyanghi ban ya keren ban CM ban persno ya di kecing ke syak sarkar nomor kene ke de syak kam yap kam im nama ta upat ba keduk besok haka celah ke jini.